Il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità se timxi f'bini ġdid. Dan biex intlaħqu aktar il-bżonnijiet li jkollhom in-nies li jiġu bżonn is-servizzi tal-Kummissjoni u jkun hemm livell ikbar ta' aċċessibilità. Il-post jinsab f'Birkirkara, lokalità ċentrali, u l-pjan hu li x-xogħol infrastrutturali fuq dan il-post jitlesta għal nofs ix-xahar ta' Ottubru. Il-post inkera għal 10 snin u l-bżonn inħass wara li l-post li fih tinsab il-Kummissjoni mhux aċċessibbli b'mod assolut. Dan minn barra diversi sfidi infrastrutturali. Oliver Scicluna li jmexxi l-Kummissjoni qal li permezz ta' din il-binja l-ġdida se tkun ħafna aktar faċli għal nies b'diżabilità li jelbu ċertu sfidi. Bis-saħħa tal-Gvern li emmen u dejjem emmen fil-Kummissjoni u bekk komplew jiżdiedu anki il-finanzi tal-Kummissjoni biex tinvesti kemm fir-riżorsi umani kif ukoll issa f'din il-binja, se nkunu qed noħorġu banser għal daw iċ-challenges li konna qed nirċievu. Oliver Scicluna spjega kif il-Kummissjoni għandha lan li toffri l-aqwa servizz lill-klijenti b'enfasi qawwija fuq il-customer care. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Anthony Agius De Celis tkellem dwar kif din il-binja se tkun maqtuha mid-dipartimenti tal-Gvern u għalhekk se tkun offruta wkoll awtonomija akbar lil din l-entità. Sewa kif huma llum il-Kummissarju tal-Persuni b'Bżonnijiet differenti qiegħed parti minn dipartiment tal-Gvern u allura anki fejn qiegħed ma jurix l-indipendenza tiegħu. Aħna rridu li l-Kummissarju ikun b'saħħtu u jkun indipendenti u din il-binja ħajkun maqtuħ mid-dipartimenti l-oħra kollha tal-Gvern u hija b'mod komplet aċċessibbli. Allura fiha nnifisha ħad tkun ukoll ta' mudell kif id-dipartimenti tal-Gvern u l-entitajiet l-oħra għandhom ikunu. Il-binja se tkun mamra bl-aqwa apparat biex tiffaċilita l-ħajja ta' persuni b'diżabilità li jaħdmu fiha u jiġu bżonn is-servizzi tagħha.